mtandao likambeni wasiwiki tindo nimedukisia na oloko ndo tele yetu mwana chango madanyani wa umombe sia mutwano wake withite wilio ou hivi andigito ngizone TV hivi no kizungu it is here not there or this. It is mutwano wake ni this mutwano wake ni this yes mutwano withite wilanga ngityo sia matwani tabinda pando babinda ya miaka nyanya ni mundu umeyo kendo te oni mundu mukokwe uko complain na mena siana itatu sia kila bindaona sia babu kama kila mtu anyasa bika saa 5 simu ya mume igeti ya busy saa 5 sia sio tuko iko neto kuna serious no anena no akamina na kanena no mamina na kanena no na akole mume aikilia na omundu mukayu sia no ile bado na ikwata SMS sia kuma kwi namba nzao akiwa ekana na akio zinu mutumia waitu tiwa eweka na bado one mume aikilia imundu mukoya kulia twina siana andikita siana ta twina siana ita tunatutwanita bandu ba miaka nyanya na mundu amukuliwa bo wazima no kwithukizwa kewe zindi kuneto na stano kuneto na masi na akuliwa ikilia isitoshe message yoka na andikiwe ngiwa umano wa stano tiwa kweweka ni waitu na ukulia bado uikilia niwe mutuma nizi niende na kudigest lakini wakwatike lakini chonze simo saina sano na ti emergency na ti suo yoka ni suo onena auke nozi ngiona njazia aume ni mwende tokukua yani wana sana kana mabwa wana painzamba ya mwelomo sana iko wasi uningi ndo asiusana ambao withdraw ndo lili kana ba kitindo ni tuenda misiji kata tio kwazia ti ezi uni kwa kibeja kila kitu kile kana wendo wa mundu umwe tinazi yes kia yu kwa pe inotion yati ni ngukuna ela yu andomasia ela yu andomasia yes so ti wona yeti nyinazi mwende cho wewe magi kila yunazia mundu alikuwa ni kakili kau nitiko tuona museu ainenwa aikumela aikia hansa nundiende teka lakini yani yes you know when nita to makukunena to kila tunena ba ambeni mundu umewembeza hansa nini maringo engulu maringo na ngulu sizino ikiona ko izini ndilo tofauti but yukibetiki kedha nikikula ziana kikilo na mpaka atandikiwa message nikitumia message yo nikikita reply ya na mbezu ya mutumia message akamuthreaten ayu akangu tobege message kuma na stano wakwa nenda unena as a woman today onangatwe kangu reply that message ndikiendo eteja mundu la wailo deal na kindu kichonze niwe sano lakini enda na ukula no ukilia wenda kizovikata nono mundu zukade wenda utapa stop ando asuma nzama andike yamu message ni wawithia matavizie Mike tumachapa stop mituki izio metu stopper ni tumachapa ninaona mundu mukoka ono ni wale mwana mbana ngia family and that is a unisi usiwa kwa nina platform ya kiseveni nona kumtabi matabazi yaka na nini twanite officially kila kizigini serikali tisawa na ninaziana ila zizigini serikali ni tatu ile ngizi zizigini nimwe ndela mombe dikize ko mundu aenda kukuna mundu mukastopa mkuna hao kaona mundu then you can know stand your ground ona mundu umeyona ndikusumbwa wele kuunda pia nye ndiye mutwaye yes you see na ndo no isini kwa mundu la sana we ready yu mundu umeona ata uchapa ndo astopa ye maanisha wenda aiza kuimana ni wao na ena ka weakness kange kani na ndai mama no sana no with the one weakness lakini today when you come out na always muka uno ate ya wana ndo agi na ndo azindo makileje
nondo mondo ma muthemba mo nisi nondo mwana ziwa ndo ite sana no ida noko na my brother magu maimbukilila ukileti yeah imaanisha ni eba undina mundu ni nake nondo no wale kwitha windete yeah lakini wakiliani look like a stranger nisi peke ni mtu na tu bata mila hata sio kale kilio mundu because you weka tu kutoza ona withdraw chonza wani nasi ingidia na withdraw ndio kwazi ati kwa mzee ndo taweza aliasimu ati kibeti yake ikiswani au one thing basi kibeti kike yari ya mzee na akaya na kana kwitha makitito kutumwa manange family no teketha ni cha mwithire danda dena umwe kati kwa namba ikunanga maybe now she can complain but yakita kushuku suspicion duka deal nayo directly ambaku iko kunikili owako ko kibeti kinye ndo no kitabyo Mujiki ni kwa tano ndo suo ndo likambeni wa simo makulo tunamo maingi sana ngisika na mundu umewa ready kwiri anachoka nano akikolile nundu sano ndikuelewa ndu tonoma na suo kana mundu akuno kuteseka na bado yende na kwikata na kukiliende kuomewa nando manza na zoi yoki issue yakwa na mzee u zo ekilieniki egulu eliba ndi mundu ndo leda winda bi ndizi no wagulu at some point na wakili na some yuzu atumishini kuru negi manele wamugonia wamupiga stopes tu ayenda kwikatoa kukayulu na mweninye kunete simutiwo kunete kilia na mundu mola moya gausta nondo you today uko na mundu wendo kwana nge na andola mendeta kamo basi sano zuoka mna bege nikutuma wake bitigila cha kuende tu njo zete siana na okwenda ke kuwe yula uyuyo na chubo yangu amale yonde yeza kimembe kimbuye dani wa mana kana suope mundu okutuma kita kwa to wailo dina mundu basi kana na nambe kwa katika ipo india kwa pe age masi ibikao ke sindia yipano nikala na siano yo for example at my age you ona kunizi ona vinozwa ugete Josephine wa Germany mama nini ayo ndio ni the hapo wewe mama kuna nzinda naye ogune nzinda naye no disappointed nini kizati nondo zi at my age ditwanenge ndi expect ndi yingi ndukani nikavowe pampers hapana I'm past that. Mkatu wa mashabi. Call 703 663 183 mamona.